saya ke Jogja. Lên từ giờ mau có mau kan belakang main aku istilahnya bos gitu ya yuk kan sedang lari nih sini nak panggilan oleh kemo soalnya ngawi oh mau mari ini gak lari nah maju jak yo anu gane cara disambut kok sing kene apa sing ran model formal itu nak pantran kan 5 kilo dia je 2 kilo ke lari lemok deh pasti di mana kan semua bungut sih fasilitas cuma motor jalur gitu
Inggih atur pekeleng titiang majang ring dani jero mangku istri punika daler ring serati mangda nampak iriki ring ayun pemujaan dis jeroning jagi ngemargiang pelisa. Inggih tunas titiang mangde sanewenten ring sisi kaler balik peselan aturang punika resironing genah memargi jagi kemargian pelisa.
Inggih senemangkin kelanturan punika ngayabang upasaksi senekatureng yang Ibu Pertiwi. Inggih durus kekawitin. Inggih senemangkin kelanturan punika ngayaban pesaksi makasami. Inggih senemangkin kelanturan punika ayaban bakti sanekatur majang ring ide bedara sanem karjana ring ayu. Inggih kelanturan ring bakti pereman punika sanewenten ring ayu. Inggih senemangkin kelanturan ring tebas-tebasan makasam. Inggih senemangkin kelanturan ring aturan-aturan keramo utawi pemendek makasam. Inggih senemangkin kelanturan ring segan cacahan sanem mungguh ring sor. Inggih tunasi tiang majak inggih pemargi pengayaban sampun puput. Tunasi tiang majang ring dan jero mangku mangde nampak iriki ring genah pemujian iris jeroning jaga
ngiringang belum peran istri jagi mapaice isu-isu rao ring parisikan ring para keramu sinarang sami. Malah coba sampun kepercayaan isu-isu rao ring lis penglukatan mau jaga kepercayaan karawiste rao ring kalpike ring para keramo utawi para pemendak sinarang sami.
Kendan. Oh, Kendan. Okay. Inggih tunasi tiang majang ring Bapa Mangku Puseh puniki mangda sida dalar nyarangin micayang karawista rawring kalpika puniki. Inggih dane jero mangku puniki ring sisi klot kangin sampun puput memargian. Preresikan rawring tirde mangda sida nyujur sane muat kalpike rawring karawista ring sisi klot kangin.
Inggih, majang ring dene jero bangku sanewenten ring sisi keler kauh menawi teh sampun puput micayang pereresikan mangda sida kelanturan micayang kalrawiste rawa ring kalpike puniki ring pemedek sisi kelot kangin. Niki dut ring pengumpulan istri dut kenten isusuh ring list punika.
Sampun rawering Jawa Tengah jero mangku. Sampun. Ampun. Sampun mau karawista rawering Kalpika. Inggih donasi tiang majang rengi ratu para pemedak sinarang sami durus mengde meluru genah melinggih sana becik parikrama selantur nyane punika jaga ngemargi yang natap bebersihan kanisa punika. Inggih sadoaning maka sami sampun ngemolehan tirde pengelukatan rawaring karawista Kalpika sane mangkin jaga kelanturan punika anduk nata pebersihan. Inggih kapertama durus punika tata piye kawanan tata bereng waduk. Inggih durus kekawitan. Inggih lanturang sane mangkin punika natap dur mengale tata bering dale. Inggih sane mangkin natap prayascita tata bering dur. Inggih sane mangkin nata pengulapan punika tata bering siwadwara. Inggih sane mangkin kelanturan untuk menjaya-jaya punika jaga nata pasepan punika tata bering cangkem. Inggih kelanturan punika nata pedipan punika tata bering penyingakan. Sane
Semangkin lanturang punika natap suaran gende pun ketatap ring karna. Inggih kaping untar punika natap segan pisan. Inggih puput. Inggih pemargi selanturnya jaga kelanturan untuk memargi yang keramaning sembah. Inggih kapertama asa pentangan duwin maka kalih ngiring kawitin sembah kapertama melarapan antuk sembah puyuh ngulengang pikayu. Inggih durus ke kawitin. Inggih teduna sembah kaping kalih punika mesrana antuk sekar ulang pengarcana bakti radu katur majang ring Sangyang Siwadidi. Inggih durus kekawiti. Inggih tedona sembah selanturnya punika daler mesranan dok sekar ulang pengarcana bakti katur majang ring Sangyang Ibu Pertiwi. Inggih durus kekawiti. Inggih teduna sembah selanturnya punika mesrana Tekowangi ulang pengarcana bakti katur majang ring Ide Betara Ratu Desa Ide Betara Ratu Puseh sani melingarcana ring ayun sepisanan matur piuning karya. Inggih durus kekawitin. Inggih teduna sembah selanturnya inggih punika daler mesrana Tekowangi risjroning Nunaswara Nugraha majang ring Ide Betara ring ayun risjroning Miyasa Kerti jaga nyangre karya sani jagirau. Inggih durus kekawitin. Inggih tedunang sembah selanturnya dalam mesrana Tekowangi yen enten Kowangi angkep sekar radu warna-warni ulang pangobakti katur majang ring Ide Betara Samodaya. Inggih durus kekawitin.
Inggih tedunang sembah kaping untap inggih punika malih pisan munggah sembah puyuh. Inggih durus kekawitan. Inggih tedunang inggian pemargi kramaning pemuspani ratu sampun puput. Inggih sanemangkin tunas titiang mangda wenten ring pengayah punika jaga kelanturan antuk natap pejaya-jaya kadisa punika. Inggih kapertama punika natap bakti dapetan punika demen. Inggih tatap kangge inggih durus kekawitan. Inggih sanemangkin kelanturan antuk natap tebas-tebasan maka ditebas pengalangati tebasan pepek tuwuh pagah tuwuh rawering tebasan gana punika. Inggih durus kekawitan. Inggih kaping untap lepisan sanemangkin natap segan punika tatap kesor. Inggih puput. Inggih sanemangkin tunas titiang majang ring dan jero mangku mangde nedonang tirta wangsuh padang ide betara punika mangde kepicayan ring para pemedak sinarang sami tirta wangsuh pada rauh ring pije. Inggih durusan. Inggih atur piuning titiang majang ring iratu para pemedak sinarang sami melihat bos-bos risampun maka sami ngemulihan tirde wangsuh padan ida betara mangdane kantun jenek ring genah duwini melinggi saduaning melejebos jaga kelanturan antuk pemargi dharma wacana kadisa punika ris jeroning jaga nyangre karya ageng sane jagi rawuh. Inggih matur suksema.
Ada masyarakat sabar dia. Tenang, Pak. Ingin. Niki kentam mikrofon mau kangen di ring kuaca. Biasa. Tan di ring kuaca tuh. Nadas. Sugro ratu ge, sugro. Sabar. Paling mas. Iya, itu. Dan benar.
Bonus po.